Om Swastiastu. Muningayang wastan titiang kadek Budiani, titiang saking program studi pendidikan sastra agama lan bahasa Bali. Tengrahinani mangkin titiang jagi mesatwa sani memurde icicing gudik. Nah, ada kone tuturan satu icicing gudik. Icicing gudik buka adane berak tekrek tur kes-kes gudik. Sing jalani lispes ada dogen anake ngesekang wiaden ngaltik. Sai-sai kone iya mesel-selan, nyel-selang buat kelacurane tumbuh dari cicing. Mekejang anake tuare ngiyengin. Sedek dina enu icicing gudek nispes di pekene. Ada kone anak medar di dagang nasine, ento kone neng-nengi menek tu nangen dogen. Kene kena na icicing gudek. Yen idewe dari manusia buka anake ento, kengken ya legan nyeting amah. Mebesoro hani melah-melah. Ah kene ban, nyanan peteng nih lakar membakti ke pura dalam mepinunas teken betari durga apang dadi manusia. Kacerita subuh peteng membakti kuni lantas icicing gudek di pura dalam. Meda lantas ida betari durga tur ngandika teken icicing gudek. Ibu icicing gudek, dadi ibu ngacep nira apa ketunasang? Mesaut icicing gudek, ingge paduka betari yang paduka betari ledang titiang mapinunas mang dedados manusia. Kalugra kone pinunas na icicing gudek, lantas ia dadi jelema. Dening icicing gudek tu sing bisa ngalih gae, tu sing pati kone ngamah. Marah-marahan man ngamah, ulian memaling. Pepes kone iu ketara memaling, lantas buen kone iu mebakti di pura dalam. Medal lantas ide betari durga tur ngandika teken icicing gudek. Ibu icicing gudek, ngengken dadi ibu ben mai. Matur icicing gudek, ingge paduka betari, titiang tenwenten demen dados manus panja. Yen paduka betari ledang, titiang mapinunas mangda dados pati. Ide betari durga lugra. Nujuang pesan kone dugasi ento ide sang Prabu ngerereh buin adiri. Icicing gudek lantas ngandikang dadi patih. Ter icicing gudek ngiring. Beh, keweh pesan idewe dari pepatih, tusing jeman ngengken-ngengken. Bebek pesan kanikang tangkil kepuri. Yen idewe dadi anak agung, kengken ilegan nyetin unden-unden dogen. Gitu kena na icicing gudek. Kecerita nyanan petengna buen kone ia membakti di pura dalam. Mapinunasang apang dadi anak agung. Ide betari durga lugra. Lantas patuh pesan kone goban icicing gudeke teken warna ide sang Prabu. Kacerita sang Prabu lunga kone ide jagi memboros ke alase. Mecelek kone icicing gudek ke puri. Dening patuh goban icicing gudek teken ide sang Prabu. Dari kesengguh ide sang Prabu kone ia ban ipatih muah teken prayogiane anilen-lenan. Matur ipatih sahabakti, titiang mamitang lugra ratu sang Prabu. Punapi awinan dados cukur iratu peragayan tulak saking paburuan. Mesaut icicing gudek, kene patih mawinan niretulak saking nireng-irengang sabdan betara. Tan kelugra nire maksana memati-mati, kandikayang lantas niretulak. Tejuru borosi ada pinunase teken nire, tusing ngiring mantuk. Kerana kadunga subuh mekenaan, nire ngukrahin, mawanan tanpa iringan nire mulih. Keto pemunyena icicing gudek, tekejak ngugu koni ipatih muah panjake anilen-lenan.
Keceritayang jani, sai-sai kone icicing gudek ngeraosin anak mawikara. Rah icicing gudek tuara nawang lot, mekejang wikaran anaki beleh bahan ngunukang. Ane patut menang kalah hange, ane patut kalah menang hange. To mekrana ka upet kone icicing gudek dadi agung. Sewai-wai ngencanin anak mawikara dogen. Kene kenana icicing gudek, yen idewe o kanana agung, kengken hidemeni. Kememain melalui iringan parekan, dikekene menggandong. Buena tusing pesan gitu ngang apa-apa. Saji waning ngamah teken melalui dogen. Nyanan peteng nih, mau bakti kau ne buena icicing gudek di pura dalam. Mau pinunas apang dadi okan anak agung. Ide betari durgelugre. Patoh gobane icicing gudek buka warnan ide Raden Mantri. Buen mani semengani, morte hilang koni lantas ide Raden Mantri. Ye sedeng ewani jeruningi bukam Raden Mantri. Deleng-deleng koni lantas icicing gudek ngapuriang. Reh icicing gudek kesengguh Raden Mantri. Kesyar kena uang jeruni mengejang. Kacerita jani icicing gudek kapurukan melajah mesastra. Dening ase ngajahena muah takonena icicing gudek tuara karuan bahana apa. Sapan kuni lantas guruni ngemplangin icicing gudek. Kuang kaing-kaing kuni aduhana icicing gudek. Dening keto buen kuni pasangitina kemplangin icicing gudek. Buen kun kain-kain icicing gudek. Nah, buen kemplangin na terpasang itina. Buen kun icicing gudek mekuangan. Berhenti kun lantas guru ni. Lantas ia nyemak nyalin anggone niktek icicing gudek. Kanti encah-encah mara kun sudang. Nah, kecerita nyanan peteng ni. Kepura dalam lantas kone icicing gudek mebakti, mepinunas apang buen dari cicing gudek buka jati mula. Icicing gudek lantas buen dari cicing gudek.